China precision natin nga China matod yung kita sin. China pending yan Golan Francis in Basila kan even sa yung Hindim abanting le head over kan video din ki. Tuwing Golan Francis astes yung kita tale ipawin din. Zeju pathimama aigam ki thumsing di pa ya thupi pen zeju leise ni hem kai je pidya ban sikin ni